iki gendan, ora wadah doyo gendan. Yen yen nak liu ada. Nak nyak sing bener raos sing bungut kemis. Ratu duh Agung, kemawon wenten aturane Dayana. Turah manut ring Dresta wantah puniki pinaka tatakan bebawasan sampun. Nah tua aja ketu. Memang sampun akeh ditiang matur. Iwang parakan ditiang matur lalare Bagong pembekas mungkin. Sekadi atur ditiang ring swala patrane Bagong. Ni mungkin yadi lungsur ditiang. Malih kali rahina mungkin. Ditiang muputeng pekerap kami. Para ratu saking Lura Negara sampun tapa. Bebanten sampun puput. Bagawanten alar sampun melingih. Mungkin ten Ibu Agung ledang. Perpanjak nalar riki sana ngiring. Inggih wadang sapunika Ratu Agung. Mapan sampun sami. Ingkut daging upacara. Makin kantun makin pemargi. Malih kalih raina kadiaturi Dayana pemuput Ratu. Dadi rasa kememegan ibu ning ngahang ning. Kemudian cutet pesani dewa ngambil karya ning. Cek ben puan jani cek karyani dewa ning. Tot, kocap sampun duasa mesusun duasa pineh becik. Sukil lantuk ditiang ngisir malih pidan wentan duasa becik. Inge. Segitu Paman. Kemudian dadi belogi dewa ning. Kadang senja ben puan dogen ada dua semelah. Ben bulan masih ada. Ben 2 bulan masih ada. Ben 3 bulan kok ada ning dua semelah. Ye. Nen je malu aja ada ni dewane kemu ning. Depah malu ada ni dewane dini. Neng Paman ingane ben bulan, ben 2 bulan. Coba pikir no. Tuh Agung. Iyan kene unoke. Iyan nungi tengi malu iaji ne wato. Ye. Tak sengado buka keto ning. Du kapan yen ibu ngingetang dane subuh lawas pemekase singi dewa. Nak sat makebe di paso ni subade ni dewa dini saroi dewa ngen. Yang dari bangunnya nah. Ada ya dia using. Iyan ada orang ada yang cenderung ini. Ning. Ada ni dewa ning. Nak nu mesuci laksana ning pamanut jaga utama ning ngajak dewa ketu kena ibu. Bah. Yen sapunika Ratu Agung Gede. Sami wacana sane tunas titiang. Walu yo sangkanin singit nemitan putrane do mandhet ten cakep kang Joko Dewa. Yen nduk riyen ido yaji hireng titiang. Wenten banyak sinane tunggal napi malih sang nateng ratu. Wenten burung sampun lagi kepupuh. Nenten malih jago ngererah. Rahino benyang malih kali rino. Dia Mana gini? ke Bang Piana paman. Jengah kelah. Ngaden yang kelah buang mesoma. Iyan kene udoke lan jenggung kuminilang. Ratu, lan janit lang batin kini. Mulu patut berbuat kini. Hireng Sadia aja jemil. Cicing lo nyi. Ulian ni malu nyai gedek ken reraman wakini. Jani wake gedek nyai. Ingat nah. Tukan wakil lo ada manjing sang yang tiga sakti melepar. Ibu, ampura yang sekian didiang. Kasih pihak didiang tangkir rengangan ibu. Ampura yang didiang ibu. Dewa syukur. Ais, ayo kenyam. Kenyam ais. Ayo mau kenyam jalan, Duk. Banyak yang tahu. Dadas kadi tanro didiang. Ais. Jangan, darat, Yang saking tinggal maya. darat, jangan,
Usun-usun jelas. Sudah beden. Tangkir ning aja beli. Ampurayang iki. Cocok canglar. Cocok deh. Dados rasa kesenengan mana didiang. Mana hang didiang ja beli mriki. Jagi menang sekian didiang. Kuantan ri sampune dadasan didiang. Beli boyo ja jagi menang. Beli jaga nyedayangipun didiang. Napi uangipun didiang beli. Kan udiang beli ngedang ibune dewane. Ibune dewane sing mangi dewa aja beli. Beli mangda beli pawikan. Ibun didiang kumande jogen kayon beli. Oke. Jat jat jararet rangen carat carat carat. Mangda becek kantuk didiang bawa sang ngiring beli. Jarerarat Ini kresep puniki. Kanjengan numunnya belinya. Druk nas. Nas. Selap nduk. Enak. Toleh not mendini celak lagi di bolong nih. Karena nepok engke ras berapun bener. Matorap kemau. Kursi digini nelek. Wah. Lek ada dolar. Umut sini. Ada dolar. Toleh anaknya matu ambilan. Ibu, sampunang ibu ne mangkin sumsut ring kayon. Ariyanto kan, ne mangkin ibu jagi darahang didiang mantu. Sane suki, sane bagus. Makani puniki ide beli. Ayam dua. Dulu no sipah nih. Nah, sampai no nyolek ing odor-odor. Beli bagus. Menawi dadas didiang oning. Punika sapa sira? Keparakan beli. Oh, parakan. Iyan ring purin beli. Niki dolar. Jelema paling bagus. Oh, Dia dijang paling bagus tuh. Pamitang lugra. Yang pasang aturang bakyak dan bunga cokor dewa. Nggih. Ritat kalau mekola mangen sapuniko. mekolam berapa ngosana? Nah, kemudian nama kolam ngangon baki ya. Dan. Soleh dong. Pesucian kenten. Nah, ya ning gitu marah benar. Menika sapa sih Bang Astane? Parakan beli. Kan talar. Orang adan cia. Ijang, Benar, yen ada caine. ijang kenta nih ijang-jang teruk kenta. Jang-jang. Gusti aja kenta mau. Niki adi bawa nih Gusti Pate. Ijang mantai di Petruk kenta. Oh, ibu. I Petro ada nipone. Nyaman nipone pak. Mangdo diuning nak wentan Oh, riki. bentan sira. I madru. Apa yang ngaduk kita? Terus. Banyak truk mesin gobang. Punika patet pengabeh beli. Wandah didiang pengabeh nih. Nah, cai parakan makero, kita masih paman. Nih untuk apa-apane, raselak nyenggela. Bestini di natar purine membiayakan. Kene sempat nih jani. Lungan, dipuri pejang, sambilang nunas lungsuran lo. Nggih, pasti. Lah truk, tunas-tunas lah natu orang kapuri nih. Ambil tunas wedang.
kenapa kayon ibu nih mangken ibu? Oh, kena ibu nih tadi takonang idewo. Pih, yan mone dua gidewo nih. Jak rasa bengong ibu nih. Pepinah idewo nih telantang sajan. Mapan idewo subenawang mentik di tanah dan itu di nite bebengkas di Madiapura. Kami jelang banibu dan ngawarat dini keliwat ni setelacur. Donyak luwung kena hidewo ni mantu suge hal yang hidewo ibu ning. Nah, kewala keto ning. Jak sekita kayu ni dewa ni laksanang sannya naning nah. Mumpung ibu hidup, ibu misa dia pesannya lakar nyingakin. Ya nak muka ibu dah cingakin oning. Ibu nak seng mapengharga aji bidang. Ibu nak subuh maman buyung adane jag lautang. Jak demen ibu nyiwasin ning, demen jak laksanang. Ibu lakar nauhen banyak-banyak dewa makejang. Sama kejang nyingakin di dewa. Nah, jak sampun. Nah lautang demen ibu nih demen. Ibu. Sampuna nangis beli sampuna. Ingat kali beli kita mengenai. Sampuna. Beli. Lacur orang beli. Sampuna nangis beli sampuna. Beli. Maro kau beli ngelah matua. Kedet ibu ni dewane sing setuju memantukan. Yen dados dipun nasi tiang sampun parinikanipun titiang banget kayo nena pelitun sampun uning ide meraga lingsir wanda sapunika pemakan teten titiang wanda subakti rengangan beli Saja ni dewa subakti kan beli nemangken yen kemana andok titiang beli sampun lesu memargi dong saking lingo maya ngantos mriki ring puren titiang Men. mana titiang jagi ngiring beli mereka ke taman Oh, ngelile cita ke taman. mangga beli uning kawenten anda tamanan titiangi Sarai dewa kija aja dewa. Iya dia je ke taman. ini Ke swarga aja dewa belinya. malep pidan titiang jagi mereka sarang beli ngiring nakene mangga Ngiring. niki sampun tetamanan titiang iki Oh, niki nge. Ya. Becik. Niki wenten taman ageng. Oh. Drika wenten taman alit. Beli poleh kaya wau drika. Rika Nge. Tongos ni cenik. Kenten. senang beli Rika mesra Idewo pangnawang. ini Setone ane beli ngeranyeng mai beli poleh mesugi. oh boleh Kaden sang idewo maduwe tamane belinya. Jen makrana belinya. Wenten macan, wenten warak, wenten gajah. Iyan dipurin beli ini kini Sina lah karena ngerogin jaga. Mungkin dobo beli aja buang mau beli kaya nih. beli dada sapunika wiyakti nenten sing sangen bawas beli punika iriki akeh beburon kuantan beli ina yang kayonen yeneng sampun nyenunggal kayon beli jagi ngarsayang sekian titiang tan kenapitan beli sampun ngajere Beli kaya mungkin. sedang baca ke beli mau sang jagi mesiram berika duduk sang mesiram dulu Urusan mesiram malah bos umur merayonan. ini sedang baca kepisan malih jebos iringnya sarang-sarang merayunan Sarang idewo. Nggih. Urusan merayonan wau mau kolap. Ini sampun api cekayon beli di Beli ke Mesirap. Ampun mau geding ya. Beli Beli Mesirap. kirisan akhirnya menang sule iya mereka
Wati. Ibu malah ngerawin didang mriki nggih Ibu nggih. Dong sing pesannya tadi wake ngenyek ang batis mah ya. Ada condetan. Pih sing medayu cang. Yen monto sayang wake uleng malu. Uli cenik ban wake meteng-meteng ukurannya ini. Nejane subo bajang. Tong peluk ban nyai ngawe winaya corah dini di Madiapura. Nyene wake dan ngerupaka ukurannya ini. Wake ne kuasa dini di Madiapura. Nak bekor ada bagong ada dia. Yen kene paripolah nene nirdol nyai putran sangawarat di Madiapura. Dan setata tinih tekeneng jagat, tinih tekeneng panyaknya ini. Dong nyai nyah wake. Dan misa adalah kan ngungkolen tenas wake dini. Ada yang malu? Pih, dong kedek-kedeknya ya. Nyisek nawang cang pedih. Bagong, nak dukung. Dekat ke nyai, patuh daya kedua. Pih, ratu, aduh cang pedih, nawang cang pedih. Pedih cang. Cang mula seng suka membantu ngajak musuh Aduh. Nah, jak sekang bacang nah. Wala keto, yan nyai sumakan nyatnyi masoma ngajak musuh wake. Lautang. Wala keto, matilarnya uli dini. Yan sengnya matilar bangkenes ya. Ratu Agung. Napi sangkaneng Cokal Dewa sisu. Nenten Cokal Dewa pacang nyingakin semita anak lingsir. Sampun napi. Pikayon Cokal Dewa sendirian sampun nungil tur maneng melapu-lapu di tiang ngiringang mereka ketoyo bungkah pacang ngerarah berkanti. Mangdene pacang nangkepen di Prabu Mayapati. Mewastu di tambangan mangkin nyungsang pikayon Cokal Dewa. Dinake Cokal Dewa pacang adol jangan iki nggih. Sedurung Cokal Dewa pacang madak ada harus wari iri keur ing Melayu. Bangyang urip titiang bisa katur. Titiang pamit. Titiang pacang nangkepen Mayapati. Gelah mulai nangkutang iwasin. Adang-adang malu paman. Napi malih? Lola santiang malu gelah paman. Oh, adang-adang ken-ken. Pang wake ngiwasin nyai medanan tangan megelek gitu. Wake mula seng suka, mula mata nyai mata barang. Alon-alon demun ibu. Alon-alon ken bentang. Hah? Ijen demun didang matur kesiap-kesiap kantos sedayana. Dekat kenyai, lumpik jangan sebuatan matanya adalah yang mone pedih jangan mula pedih. Sapuniki ijen demun didang matur. Sampune didang boleh matur ing angan ibu. Sapun api cekayon ibu. Didang kumanting ngiringan. Nah, lama Malih pacang matilar saking ngriki. Kadirase padam urip didang kumanting katur ing angan ibu. sayang wake ngidup ang ukodan ini dan sing setata tinih tekeneng jagat. Angon wake apa? Las jari kena wake ngematiang nih. Sapuniki ibu. Wiyati sane wawu. Kantanan ibu didang ngantos medheta ngelet padhasipun Mayapati. Man, Sapuniki. Mana didang kumanti nyugjoken kenahipune. Kadang ibu boleh maosang. Mandane didang ngelarang perkanti. Mawinaya didang memanis-manis semalene. Indayang elengang ibu. Yening semote punika reng dijake padam. Nenten kereng manise. Mana didang kumanti nulat pemargine punika. Mandane jagat kale waduan ibu iki ngemanggoang kerangayuan ibu. Yening jangkep daraki rabi dok pare didang sidang. nah, Dados pramangkin majelos. nak, Darah. Jadi nak saja kena dewa buka gitu nih. Doh kapan didang purun rengangan ibu? Mula winaya singi dane gelarang Mantu Sayuwati. Aduh, sing medaya ibu teh. Yen keto dewa sayang. Sayang. Sayang,
tuh. Tuh dadah sayangi Dayana. Sing medaya gelah ngelah pianak nek pling kene tuh. Ngelah kena mau tamu tuh. Sampun nang sayang ajak diktek mare. Ya kimal-kimal mare. Mare. Iyan subuh mongkek bangke to jak rame gumine. Kan jadi nih pengantos ngedor. Cangak pede. Jak permangkin ledang sayang. Nyin medaya tuh. Bener ngelot batis. Mulai kelajak sama terus yang suka nyan kek. No deng. Tadi ibu marah mekletak inget. Ini ngapi pun Di lenjani teh. Dewa kadang mau pamit kuning alih kanti. Mendijab rekanten ni dewa dadi sing ngajak main. Sapuniki Bu. Perkanten di tiang kanton iri kering toyo bungkang. Tunggang depan itu musuh dewa sudah ada di ini. Alon-alon dumun Ibu. Rianto kan. Toyo bungkang punika kanton widangan di ngomaya. Yeneng nenten di iwangan to kijang. Rikala didangkep kendak kebakta mereka kali ngomaya. Kalai rika sampun jagi ngatur ayah di kijang-kijang. Oh ditu lah karong. Oh nah, yeneng gitu lan pada sekepang nih jani. Pemakasnya nyi mongkek. Dingit di tiang. Napi. Sing dadi nyanyi kemu main ngapa bungut nah. Ye. Hutang di tiang bungut di tiang Riki. Malai bos napi yang nunas ke Anak sekepang pang sing ada nak nawa. Dan ada seorang Sing orang. dadi. Lho Sido Agung. Iring puputang wicarane rawuh iki santukan mesah Cokro Dewa wenten ring purian. Sing edang bebawasane ring gedongan malih wawanen. Yeneng gitu jalan paman. Nih, di dia. Main ke gedongan malu sampai lama winaya. Main jalan kek. Iring berusaha. Jani, ibli kalau suro, subo lantas sing yo bakal muluk ajani. Di dewek muluk kelot nih, mapan dino ane ben mani, pemenak kulit udah lingo mayo, kemo kemadio puro, pang tawa ngerasa nih. Dua gong istri pang bakat jo ajak kemo lantas ke pesraman. Nah, Jani, suwe. Hei. Lar, truk. Nah apa tale Cibin? Ya, Kadang itu dua agung gede jani pacang metula. ingin mangkir sampun. Mungkin? Cai bisa di widang tabuhan ci bisa. Uneng nih dia uneng. Yang subuh kita cai patut itu ngamongin pos. Truk. Cai mau ke kidung mau ke kawin pang mecihna budal itu dua agung gede kairing ban balo wado mau kejang. Inge. Cai makidong. Jangan abuh. Nah, kita bodom-dom mau padon. Nah, kidong apa tuh? Warga Sari. Nemang doh areng awak Nangudi hang dodro. ya
Nang udiang kena cari cara nak main poli. Oh, Mang Lo. Oh, main poli. Dong udiang dong. Kendan banyak-banyak main poli. Enten dados main poli kendan. Mang Lo mari. Oh, yang kini banyak lah. Inge. Lu Agong. Mapan sampun terkep. Manggetan suwe ke jantos aduh banyak duit. Terus pergi. Gong, Man genggen nih. niki mau pesengan Desa Toyo Bungka. Oh, nih mah Liwat ring puniki sampun gumin titian. pik saja nih. Yang sing pelih bani Bu Narko toto cingaken yo. Niko kurim titian. Dan Muncuk meru nih dewa to ngenang. Inge. Jangan aku tulis tahu. bunyi apa niki? Aku tinggal. Dewa, bunyi apa niki? Siap. Siap. Siap sih. Enak mau kawin iki. Siap pengibadah. Sing lagi ho. Oh, nggih mengasuh Panco berapa? bayuh nipih ning ngapani dah. Patut cai bener, patut mau wira. Siap. Lalalan. Ragian paman. Saya ngomong kejak itu. Jalan. Pergi budal. Mani putu gunung deja tulungin gelame. Ratu dua bonggeng, sampun ang sunang saya. Rikim. Giring. Mau gulung-gulungan pikirin meme sewa ratu atau main encah melayu ratu. Utu gunung. Ne utu gunung. Saya bedarin apa di jambang sidang. Jalan ke udung, jalan. Belinya ke situ beli. Kesaban bapan titi. Oh, bapan putu nih. Jak sepan ang subokan di ponok lo. Nen ada bapak mau ke siap dah tomplok kemarin yang ngabo sakayo. Ratu dua gong lugro di tiang. Sampunang sumeneo di tiang sampunan nang pun barang duwe itu. Nang nampakin di tiang ratu dua gong. Pakai nakal matu lo. Nang adeng mematu sing dadi adeng. Ratu dua gong. Puniki gamel sewa lo patre aturan di tiang. Aturan ringidonake lingsir biang cukuri dewa. Inggih. Punapi pinunas di tiang sampun sinurat. Dumada ide ledang. Pembekas kedua aturan di tiang mangkin. Sampunang ngeraris ke linggo mayo. Metulak. Ring Madya Pura mangdo kewentenang karya pawiwakan cukuri dewa. Kuantan. Pinake angin petangguh. Tunas ringidonake lingsir. Apa tunas? Mangda kowen tenang sewa maror yen sedurung karya pawiwakan cukuri dewa. Man, pianak bapone, ye putu gunung. Iriko sampun ratu dua gong ritat kala wenten sewa marone.
parakan cukro pacang aturan ayah dumadak sido karya dan prasido cukro pacang merabi ke linggo manyo. Nah bapak, yen ing kita atur bapak suksema gelah, pangdeja gelah kanthi payu kamel rabi kampening ratu linggo maine, pemekasne jane. Sane mangkin metulak digeles mangdo nenten wikan ini ring ide rako polisi yumpang ke pondok itu ya. Inggih. Bibi yen ing itu jalan. Ing peglesan atur Agung. Titiang pamit bapak. Lan mau iringan ido malu pangdo ketaro. Mon kengken. Pang berak jak bingung bungang bener tiang ngendang nih. Apa makado bingung? Tengah orang sewalo patra. Kaden sebab peragat amonto. Jak dadi misi ikut lantang san. Peragat kaden surat pengelamar atau orang bapak. Man Amat si gog bapak kengken ya munyin surat bapak atur rekin ido. Nunas tokan dua gong. Kelician titiang pi anak titiang ibu tur ke debodeo. Iya. Gaheneng bapak tongos plewe tu. Sewa maro ne tunas bapak jatene. Sak mako galah putu. Lakar ngetokin kena hideman kenido. Sewa maro benalo. Sebab bapak jatene ngerinci kang to mengkajang. sewa maro kadin api po. Sewa maro nebak cecimpat dan tau. Ye. Nyelapi anak banggain ne ketil-ketil. Weh, sang biasa mencimpatan jak. Biasa, Beliau. pantas kau kena mundo. Men biasa apa pada tawang si cecimpat Amin, dan. nah. Oh. Apa done srining buahnya laman ngiu nih. Ye. Tadi keto. Done sering buahnya lengkong ngarit keto nak merah benar. Ye, simpat yang beli nak len. Mencari apa tuh? Lagi. Apa artinya? Sing cara munyin adi putu benak tau. Ye, udah kita benar. Anu Mentala mengiu buat lagi ya. Lagi nih pelut. Gediang batu nih. Pepelang mengiu. Kalau mengiu buat lagi ya. Ye. Maka jang anaknya di mana? Aduh, Op nyak sing au. Hah? Aman bang au. Di sing Gitu. bang kecok kena sebencol mulai kejangan. Apa banget tau? Ni men. Ye ratu. Soleh sana. Sajan jelema teruno maro ninga munyi mediman kaden mah palu cunguh kan madan gitu. Man. Itu Tapi nih kau. lengkaran bapo ne maro yen kebahang bapo dadi pitung kecap maka jang anake diman. Suang-suang kekecap lengkaran bapo maro yen bin kebahang bin dadi lengkaro pepitu makajang lione suksemane isiannya disubane dadi yang besi angkep Tinggi. buano purano raja purano gitu isin yo tokal ngundukang melah jelek putu nerewakas sido tan sido abden kena putu yasan bapone buko jani ne. Nah, mumpung bapo ledang, nang nikahin tiang po, sapu napian, parak nika niri-niri. Do jani tu Man, kasepan tangkil sido metulak subo kupuri pang do sepanan tangkil Yes. samilang majalan bapo kal ngoren putu pemekas kengken benyaruang ibone pang sengi putu gunung bapo duko iging ser tangkil. Yang kena ngobat tang menapi jani. po. Pangsing pocol bapo roras lebih melin godele punuang angon meliang penganggo Nggih. jani saluk makajang busana keratone pinako putran praratu nake buko putu uli dijau nak sing aku ne joh-joh aku pangsing ado nak nawang. Paling atuh. Yang ada nakon ali di jona sing kita aku. Sugro tu dagong saya kenapi. Gelah li jona sing ketang bate. Belia gingsir angon perapate Oi, iya namun to peninggalan ya mun cie kegedean. Wah. Kalau nelek pate kejak bungkar banyak amak. Kalau melek mata anti ajak percis cerana nengeng. Adi gangsar dilaku sih. Yo numanyos. nah, Lan jani dab-dab bang. Sud mau payah sambil ngitungan arten cecimpat dana. Oh. nggih po, nggih. Jangan beli. Das papak raksasa. Hei, lah. Sejak Jajak elah. elah kena kim lain. Elah napi.
Ditiang boleh mesiat yang raksasa nih. Kalah anjir raksasa wae. Ida Wah. waktu Ratu. Boy maro ketang dengang Gusti Patih. Itu Gusten Cinti Jo. Kan di Jo pianak gelang. Tening cangkul kecangkul melayu niki. Tuh. Wih. Iya di dia ye. Sampun plebang raksasa. Wong jangan dandan ini. Ye, Iya, ada. Aduh. Ya beli lah bayu Yeay, mungkin kecak. Ini ilo kadenmu caplok rasa soe. Oh, sebodak sama Diang. Das. Oh, Oh, aget das ke nama wak men kepel se cepuk amahan das. demam. Idewo. Diang mah. Bakat kudiang ke raksasa bakat kudiang. Dan kenapa dan di Diang? Sing duneka. Dan Usur deh sing. Dewa sing Cemburu beli nana. Dewa nih. beli sampun nang sumendering sikan di Diang. Kuantane mangken mangda durus karya pawiwahane wenten penglungsur di Diang ringangan beli. Apa biyen tak ge dewa? Apa niki beli? Mangda becek kantuk di Diang. Semalene rasa ajre mana di Diang. Yen ini mangken malah beli ngelantur nang pemargi mriki kelinga maya. Pine becek karya pawiwahane ngiring ring puren di Diang ring Madyapura wentenang. Oh di Madyapura. Inggih. Engken paman. Keco pengidi yadi. Pangdokone biyen kelingo mayo. Bet menjalan kelingo mayo di jalan. Biyen lantas ada raksasa buang kelanganten daripada buang sing dong medulak. Sajo Inge. masining. Madyapura liga mayo ngelahang masih dewa ning. Kemudian niko banget pikayunen. Pemekas yen sampun kekertane panguh janten karya piwahan duwe jaga durus ya diandriki Cokordewo taler sane nuwenan manut kade Begini. waro nugrahi do biang Cokordewo. Paman, menjalan san paman. Banyak gelah di penepi siring nyago gelah. Pando kado nyen ngalang jago yo ajak san yen paman nyidang main ke Madyapura. Inge Ratu Agung sampunan sumenio bang yang titiang atak banyak duwe Dina mau becik, tangkel mriki. para ratu ne subo lantasang jenak dipuri najak oren bubar. Mano mriki taler. Mai udah Inge ya sampun niko titiang riyen ngelungsur mau pamit Ratu Agung. Mereka lising. Man, apa tuh abani dewa tuh nih? Puniki wenten sewale patra jagi kadur ringangan ibu. Oh, ibu man surat nih. Menyen ibu ngomong surat beni. Puni raksasa. Oh, raksasa. Napi ini ke surat. Aduh, surat raksasa. Surat Nabi? Raksasa ngang surat. Raksasa. Wih, kayak punya surat raksasa nih. Isi soleh aja. Oh, ya aku nyuruh ngirim surat Swastiastu. Oh. Raksasa nih Wahe. Angkal wahe. Munyen raksasa mun ke kita. Ning, Titiang napang tatas ibu jag melad saja nawang depah ibu dini dan maco nih. sampunang ibu dan dadas wajan iriki. Ye, tadi Yang dokan sewale padek puniki kalintang pingit. suratnya pingit ning. Si tadi. Oh. Nasi nadi baca suratnya nih lar. Oh. Sebenarnya suratnya anak pengit. Pepengit. Pingin api pingin ngit. Katanya yang pengit. Jalan pang aset ngiring bakal ngiring. Lalan ning lan ke Juma aja itu di Madyapura. Nah, ini kemudian. Tabang wijang uli di Sunda negara. Bakal ngemilatan pasawa marone kemo ke Madyapura.
Jani dewek nyaru kemo. Dadi Joyo nih. Sur. Kang Wang mondo sur. Yen mone banyak saru cang. Bo, Jika melege gitu. cisa na makan ngebuang mako no. Petang. Cang Kang Wang, cang mone. Oh gitu. Bo saru bo mone. Oh nah, yen gitu mone. Joyo mana? Jak ngeperlu. Nah yan kita tetakan ya ne. Antas iya Madan Arya tulak singkal. Aryo tulak singkal. Tidak. Bedah. Mentok. Nyamane gingsir Arya kaun lampit. Walatu. Aryo kaun lampet di tiang. Nah, Nggih, duro sang ang mamaga. kenang dheweke peratuling di Sunia Negara. Dunia negara. Nah, jalan. Duro sang Udah. mamaga. Wah. Ais. Mamitang lugra. Saking lebih lagi. Uling Sunia Negara. Oh, ini mula adang kesemarane. Inge di tiang penitia. Sare Mana kena. tanggil? Ini medal tuh. Ah, niki samur seorang di tiang. Wah. Men. Ni peratu lidijo. Nawagang titiang puniki saking Sunia Negara. Uli Sunia Negara. Inggih patut. Nih, Aryo tulak singkal. Arya tulak sing. Ayo kio. Nih, Aryo kaun lampit. boy. Mererot. Bro. Ya. Yen kini nih Madan Arya tulak singkal. Do Madan Arya kaun lampit. Jai mengganti adan. Dados. Jai Madan Arya pemelasahan. Asin. Cocok. Wah, berat cocok dong. Rupanya melisah kan? Oh, Aryo pemelasahan tiang jelepung. Bang Dok Kasep. Ibu Agung Sumedang. Pinakem mengalep puniki. Bener. Calon matuo. Arya tuh asikal tanggil. Siaga. Wang tuh wang. Ayong. Aku yang mesikin kedong. Naning, ibu rasa ngayu bahagia pesan risa pengrahui dewa ni jak makejang ning. Gumantene mulai dewa. Dan ilakan meragatang ini karyan ibu ni dini pindah ke sayembara dane. Iya. Ya nune angani dewa nak subuh ibu tatas ning. Calon mantu. Benar. Dan konen kerengu bang ibu. Nete dewa. Inggih. Pamit nang luger matur sisip. Mang newikan titiang mawit saking Sunia Negara. Oh, uli Sunia Negara. Inggih patut. Man ada nih dewa nyene. Mung wing wastan titiang boyo wendan sios Cakrawisesa. Cakrawisesa. Man nih? Di tiang. Wong abeh itu. Aryo kaun lampit wastan di tiang. Ya kau nampak. Yes. Man nih nyen. ah, titiang patut angin ibu putra. Yang mai ibu. Mau kadang Putra kena apa? sing ci iring. Titiang datang tios. Aryo tulak singkal titiang. Oh,
Mario tulak sing. Ayo gyo. Ha ha. Naning. Ya. Jalan jane kawet neng. Indek karyan ibu dini. Pina ke bantang saya marane pangidewa tatas nawang. Nyenje dane sida. Nebak aksarane dane ada di sejeroning lontar. Dane gamel ibu neng. Tuh pina ke. Nyelediene nak buka ibu. Mada gerat dini. Di Madiapura neng pangidewa. Oh, Bang Nawang. Nyen menang di pesumaran, iya kalau ngisi gumi duduk ke ibu aku ngopiana. Suara ibu aku sing mau dua putra lanang, nih istri nih kanyuang. Bena besik nih pangidewa tatas. Dane sida ngemolehang di sayembaran. Gumantene seisen jagat, nguang seisen purine dini. Lakar suksrahang ibu kapenangi dewa. Mana geles? Nah, indek daging sayembarane. Nih ada nih dewa nih. Kan utara yang kapenangi dewa. Tau tante ning. Ibu. Nawagang matur sisip di tiang. Reng pare pangwilat sewa mare sarang sami. Mungweng bantang sewa marane. Sampun kapidata yang antuk bubun di tiang sane wawu. Ne mangkin. Mungweng daging sewa marane boy jetios. Sapa sira jesane uning. Ngartiang utawi negasang aksarane sane munguh ring cecimpadane sane kasiwa marayang. Punika yang kasih nengo ngomolehang. Kuantan pangkat pinungsut ditiang. Di pradene ngomolehang. Di jaya sampunang bas banget karjide ring kayun. Di pradene tan sampunang nyan bas banget dukide ring kayun. Nah beli sing keto, bisa beli ke lahi do. Enggak deh. Gaya. El. Mungweng daging sewa marane. Sampun sane wau ning ati tiang. Ne mangken mungweng cecip padane sane kasewa marayang. Boya jetios wantah mak kejang anake diman. Aduh, mami dan Diciang pacang udah Ngalang kengengas cekel milu. Nado si Nah Cak. milu dadi. Udah bini gak? Makejang anake diman. Makejang di mana mereka? Nggak, di mana sama kayak segi-segi? Waduh, jangan makejang. We yan. Pragat sing kaen wayanen mara ke dini gen. Kadang ke mo bang ke pragat makejang bediman kadang ke mo ale. Ngoyong lar. Lang diang do. Karena di mana kamu? Mimi bedikan ale gae. Enggak nih. Yen bani ciniman kamu mimi dodane ini di kuang konyang nyegek ndak cerita bang. Nih, yang gendan di tiang dumun. Nah, dewa. Temu blok-blok, mau kedang anak diman. Makejang anak diman pepitu aksarane. Makejang anak diman. Tawang apa? Cang mulai namang. Siap Ci. Ingat jam keyang dia. Cai dari juri. Ngaran mejangkut. Ndak Mejangkut. 100. Ke ngaran ke kamar. Ke kamar sakit. Penonton kurangi 100. Ke kamar mandi. 100. Jang jangka jongkok. Cocok. Ke kamar mandi jangka jongkok terus meju. 100. Ane sira ratu di biar renge. Tepat dengan kawin 100. Oke. Kiwalo. Kewalo. Serata. Ah. 100 biji serata. 100. Di desa Guang. Tepat dengan sasaran 100. Man. 100. Wah. Man 100. Man. Mancing lele. Anda dukan. Ada tuka daunnya. 100. Antam Subo 100. pragat to ning. Mirip dikenahi dewa dogan pragat subo benang hangi dewa. Kewala konen karuan benah dikenahi ibu ning. Pikir dulu. Njen nyan ibu. Di tiang. Lah Karmilu. Nggih.
Hah? Ma kejang anake diman. Ma, Ma masyarakat. ko Cari ke? jang Ngalih jangkrik. ana Di itu ada ke balang kekeen. Di Tegali. Man manyus. Bang, ampun. Masuk biji. Jumlah semua beribu-ribu. Saya kurangi bak-bakan gumi. Kau, Mencelegakan kekolongan sih. angkat sudah. Minip titi yang pinuntat puniki. Kuantan titi yang longsor. Mang ne kelugra punika Arya kawan lampet pacang negasi. Ya, negasin. Inggih, urusan. Ma tegasipun Maharaja Kertabumi sang amurweng jagat Kertabuana. Aing, Ah, kurangi 100. Aingo kurang. Lagi. nawagang para pemilat sarang sinamian. Purana aturang titiang, dok ide sang Maharaja Kertabumi, madak nate irike ring jagat Kertabuana. Kaping kalih ke artosipun kelurug puyeng uni dening Prabu Lingamaya. Dokerin karugang jagat ide antuk sang Prabu saking Lingamaya. Bagus. Kaping trini jang ingaran jangkep podo sanda Prabu Lingamaya iki tos ning Kertabuana angolat kar. Inggih, Prabu Lingamaya. Akeh san cukur dewa meduwe dosa sampun niki wareh Kerta Rahaden Kertajaya walaseng buat dosane ratune. Ana kaping 4 tegasipun ana putra anda sanunggal apus pate Kertawijaya putu gunung natanana singsar. Sampunang cukur dewa malah cumagar nyengohang Kertabuana ne putung. Niki wareh ide Rahaden Kertawijaya iputu gunung nenten wenten tios. Kaping 5 ke tegasipun kemantesira dening Rakriyana Patihanom asalin warni dukuh toyo bungkah. Nah, dane rakyana nom tuah ngemanangan itu dukuh Trijati saking toyo bungkah. Kaping 6 di artosipun didine yatna kita Prabu Lingamaya. Prabu Lingamaya ragangan cukur dewa puniki Rahaden Kertajaya ngerah angan cukur dewa. Pemuput man artosipun mantuk ke kita mangke Kertawijaya anigas mastakan. Nah, cenaknya Buddha cukur dewa kenis kalau Rahaden Kertajaya nembas buat mastakan cukur dewa. Ampun. Jumlah biji maka tidak orang. Prabu Sunia Negara jumlah biji 700 Alias Apa artinya itu? alias 700. Tidak tuh. Prabu Lingamaya jumlah biji 007 Alias alias 007. Woi, masa simeng cicing makjai. ya ninek sayang barone mulai dewa Prabu Sunia Negara dani makatan kewala sing sanangan bueni dewa makakebang manut di sejeronang lontar idewo gumantene mula alih ibu Kertawijaya pinaka jatuh karmane cening. Allah, cicing sigai. Prabu nista nyai.
Pianaknya ini serangnya wake jani ke serangnya cicing uli sunil kara. Benar? Mapan keliwat duduk corak cai ulang malu. Mawenan sida belen wake mati itu di Kartobuana. Mula sangkan yang winayan cai di. Ne jani cai sangkan yang winayan mati di tanah wake. Ning ide waseng nadi melebangan lautang pragateng di mana itu. Potang jak mana penikah beli. Inge, mametang lu kromat sisip. Mungeng jak mau peninggi. Kalintang corai pun pengayang. Di tiangnya dia pinakamu petang. Pinake penaur nebas. Pada seolaki pun sane persangga mantuk raja dua sang sampun mureng acintia. Pada kali pun di tiang lungsur. Ibu kali. Idewo. Adi Kutarawati. Jantos sering purian. Pengayang. Beli nyat dia pacang petang. Ini yang manda saya ini. Lautang pragateng mati ayo. Nggih, terus. Woi. Ah, mangkah cumangkah cie. Ingin. Mirip caingat kan puranan caine malu. Nggih. Woku min caine ulian wong tuan wakine. Jani cai dari banyak dot cai ngematiang wake. Pinake mau balas doh pare. Nen malu. Ibu kaliwat bersangga permanda janis sebetaganang apan aken-ken tetenungan dukoh terjadi do kedangu sing adelian mulut waktu telek tanam pinake pengabeh Arya nompang tang ibu janis belakar bukti awake Sienario anom cine. tanpa riwang ne tenas caine ide wake pinake penauran mantuk mering sang raja dewata. Woi. Gede san tengak cine. Cai kengangon wake penauran. Do mula pengabdian cine. Ken DJ cimesiat lan. Hehe, lan pada buktiang apan kinucap sinatria sing pragat ulian kawasan ditungtungin sanjata ditungtungin kagak tuh siri sinatria akan mempertanggung bicara jalan Do caya besik. Kuda cinglap mirip perkanti. Lautang ada yang jani. wake tan sukal akan merebut-rebutan mulanya dia yang saking prawira lan pada nungal pang mejandan pang pasika necen kinucap jaya rengana necen Nah, ucap yang gitu kena cinlan. Lu gerak ratu dua gong gerak. Hei, Ibu Agung Lingomaya. Sahasa Ibu Nando kai dok kai tangkil. Pinaka dukuh terijati. Nang buktiang jani. Ken ada mirip tenung kaine dok kai tangkil singsal. Ken sekalo ne jani. Kai ngadane Ibu mati teruna. Mula sepanan ci ngebatang lima ngayap Banten pengantenan. Ne Gusten kai dua gong putra karena ngeruat raja duata sang mantu dirananggo meragatang iban cine. Dua unduk pejatu karmanci kenido dua gong istri dia Kuntarawati. Kengken petana wake matur ken cai kai ngadane nido medue jatuh karmo ne mulo Raden Kertawijaya dijane mirip sing misi tenung menetangkil kena tahtie. Nayan mula ketu. Adu wake. Cai dari pekemar. Hei, berikan beda. Ian mula saking perwira antos bandas mengenal sana mana. Nah, yang ketu lan. Agung dosa. Wandu. Rasak. Bangka. Wan. Cia. Rasanya berbangga. Tiang. Kengken pemenah jani-jani. Toleh gusanya mengemas mati. Apan yang ngamakang angkara murka dursila sanang mas mati. Saya waktu manggen di tiang pacan miringang krungu cokor dewo. Jak mecepol. Nah yang itu terus kengken. Dijang setidur di kepala gua Joko Dewa sapu napi. Nah yang subak itu
yang suka merasakan dewek dini mula bikin dari manusia ngesehang bikas ala pang menadi melah pang nadi rahayu mula ni sana ngerenjam kejang yang merasakan dewek pelih jani ingetang mulak serira pang sida kayang kawakas dumadi dari jakmu rahayu subuh karma ni jalan dap banyak dap jaga deh pang sida nemu ajang kata jalan Giring bergiring. Idrane sarang sami kadi punika presiden tidiang ngaturang cerita amatir idrane sinamian tumandak-dumandik mangne sida ngawetang ledang rena ring kayunan sarang sami pemuput tidiang longsor pengampura saha ngireng ngastawa dumadak-dumadik sida rahajeng sida kerja melarapan antuk atur para mesantin titiang. Oh